882 niwe no mujunmaka horhona ugaruchomuka bemerize mutama Ekiri kuratako hajirwe bana Uganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale. Leka ekirooto ky'omwana wawe okukola omubyenyonyi kikiirire na Uganda Aviation Academy twamibwe ayata na UCAA. Olwakabiri Orioko twire no yebuza uko abantu barukubasa kukanyise mondi hamwe no kujizaza kushobire ninga shono yebuza omuntu nabyara ate mondi okashange monde emwe yajihaho almost chweka chebafu orwakabiroro ntuza kuba twine omwami byaro gaba Charles kuruga omurukabare ari kutushoborera aha kutwa kubasa kukanyisa no kuzaze mondi hati erindiri ninde butara nambwe ne olenkerire kahutara ati namara kuri hutaza aganago ne garuga yujo bajo mweno gajango tishwe twakugumayo nigabagatunga chance ngendo waza kuzikwara kuzibyara nkeje waje byara na hati yaza kushohora iri kurugo musere ku atuko mu makono no shanga zona ya maisho gakanyire amenje agamenshi gona nkoko wagireba erinerisho namakatuga amisho mukaga mwene bulirisho ryako akatugambe nke mundi mukaga no shange jimundi yonka yakwe mundi 36 mwene kwa koriyo kwenda kwega okuhinga mondi no kuzaza no kuzakanyisa rebeka ng program eji tiya kufera urwa kabiroru shahina zechero oine chiroto cyo kwombeka no yenda kutungo kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri shumwe ocho yine kumanya ha kwombeka innovations buri zo bensi ne torora insinero bisya byingi so tugumante leta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaze byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe twegiteho aha programu yareba hindijire ayituruko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona benire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera na baza kuba nanga ko mwikuru aineke mani in expectations zina benye kokana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruga. Yakuterro. Very good for. So headmaster asata jireba. Yega. Nehinda
Festo Murunzi twakutanjira wasiba kurunzi edakika nibiri ezaraba omurushaha ibiri z'ekirundu kutanjira omakuru gitagacencwire kandi tujaga kuseho butunu hokurgaha akashozi boma omurembo urwambara gutwakurundaniriza oberi orukwijaga kuseho ndi Elias Rutugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian no Rumi urwo bubonero konkatagaga kuretira umbujire katonze tworece bikuru ebyija bwebembire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love echiro chisisire chireche rose from nempa kasheshe karonje Wagacenchwire kireki kanso yambara City North yahinguze mbarira ya biliyoni na miliyoni rukaga akachiko kishenjero nekagumiza mu kushijuma kiragiro echa protection of sovereignty bill waranka financial intelligence nejango iriteka terunji deno no yebuza itekera kwenda mutorrabyemu nebena mutorrabizemo District ya Tegegwa ekwasira umwanya gwo kubanza umukuteganisibwe ndwara y'umushija gw'ensiri emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love echiro chisisire chireche rose from nempa kasheshe karonje kare ndongera kutanjira omakuru gitagacencwire agetsireki urukuzaga kuseho ndi Elias Rutugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian no Rumi urwo bonero abebyamagara bayireko kwatwaho bwanyuma ya district ya Tegegwa okwatumwanya gwo kubanza omukuteganisibwa oburwire obwomushija gw'ensiri omucange cha Rwenzori esande hwire omakuru gitagacencwire tubire twakorekera by'amagara barukwata nebiragara ahabw'indwara y'obusheru ezinga egumizemo kujanjara omu district age okurugirira aha Dr. Richard Murumba urukurra ebyamagara ahabwa district ya Chegegwa niyo kwasira kati omukuteganisibwa hamwe no kurabanisibwamu omushija gw'ensiri ahabucweka 35 n'obutonyeza omukaga kandi bo abarukufa ahabw'endwara egi bemerire ahabucweka 22 n'obutonyeza obutano obwo erukuratwa district ya Kamwenje abantu 10 abarukuza omumarwarro okubasa kuchebeza endwara y'omushwija abantu 68 nibashangwa bagwine kandi ngomborra ekizireyo okukwatwa erimu kigambo hamwe na kazinga. So Chegegwa still remains one of the highly endemic area malaria. Actually in the Rwenzori region we are the leading ones. People who are suffering from malaria apparently we stand up to around 35.6%. And it's the leading one causing disease in the district. And those who die out of malaria, it stands around 22.5%. See, it becomes the leading cause of death in the district. So, with this provision of such kind of resourceful preventive approach or mechanism, we really thank the government. Dr. Murumba yagambe ebi obwabebembezi abebyamagara oba abantu bakiro butimba obwensiri oburukwingana emitwaro 4,200 okuruga o ministry yebyamagara okurabira omu NMS okubasa kurwanisa ekizibe eki. Colleagues, good morning. So we take the honor to receive these mosquito nets from NMS. And of course, we applaud the government of Uganda. From the report for the NMS, according to what they have supplied us, we have approximately 8,554 bells, and each bell has 50 nets. Abandi haroha nkurabaga ninsanga nibabutegese enswa batekera hantaiki runda kiswa dena haroha nagenzira handi nasanga balindire mu enkoko akatimba kakozire kati batekera hari yo miti na hano na hari deno munda harimu obwana bw'enkoko
ninsaba abantu bakyegeye obutimba buno leka tubukozese habwokurwanisa omuswija okuletwa emibu habwokuba kakuba abantu barwara omuswija nikijja kuletereza government kubanza kugura emibazi nyingi kujanjaba abantu kandi n'abo abantu bonka barwaire nikijja kubatwara sente nyingi first of all omuka ebabaire nibakora byafa secondly ekazajja kusigara konka abana batari kusoma habwokuba nibaba abazaire barugire abana basigaire muka so entachya nisisikara obutimba obu nobuza kuba nibugabwa abashaho b'ebyaro bete VHTs kandi nobwabusha aha bantu bona aba burijo hamwe na n'empungi katimba kana kabusha kandi gavumenti efacilitingirwa VHTs okubugaba every parish tuneyo parish chief n'umuntu wokureba ngo abutimbo butubwaguze amakuru aga gashakwa Philip Marangera webare Philip Marangera omurishema municipality abebembezi hamwe n'abakozi ba government nibakwatana biragara bwanyuma y'abantu abatakamanyirwe okutahumu irwaro rya government batyo bakiba mu butimbo bwa government bakaburaho nabwe yokari okuza kumanya ko ubutimba bw'ensoro bwa government bwabire bwino kugabirwa abantu bukibwa mu district ya Shema nubwo abo ibyo bushobozi babire nibiguraho mu butongore byombeko byo kuraguramo barwira barukutaha ahari mijena health center ya Kashatu ahari kitojo health center ya Kashatu bigwiraho buraro bw'abashaho aha makuru mabago kwiba ubutimba bw'ensoro bwa government hereze kuhereza amarwaro kugabira abantu gashangirwe bonga ngo kumanya ngenderwaho niyo turinze yo kubugabo mwe kutubire tubikira kandi abashaho barijana barra ngubino kumisinga ngweno hati icyo nacyo kituteganisa abo kubanshi basakuraza kuba bashaho kandi kigali kishimike turaze kandi kuza kubuza tine no muntu ukorera umuntu nakereza ki ekindi mwe nimwe tubashaba nimwe ngabo bunanizwa mu kitundeki ningurabe na umanya yuri mu byo mutugambe Omunyishengero Dickson Kateshumbwa habwira abakozi ba government korecho bashimira ku bantu bakora ngo habwo kubukushaka sente zo kuombeka nacyo tucangwe no basa kugira ekizimwe k'eki twaza ku commissioning kumushange mu rucyomera abasha abarwire no ijareti to kwenda gukora mbazo no gishereka ngano gishoboza icyo mushomurungi hano yamendaka buri nawo bwari bakakomprenia iyo barako iyo kakanda bo birogo mukambireka a district abantu bijana n'abashaho tubaro kuza kutera umushaho atutuya district kare na records kwereka ngo abantu baragwiza nko kuyagamba inicha nanka municipal health officer kugira ngo abantu barware but at least abararwaye bishe baraguze so nomutekwa creatinga embera iyo kwakira abantu abo kuba amarwara gandi no abantu bakomplaining ngo abashaho babagambira kure ukore cyumushikira gukora niyo bya nangisereza mukore cyumushikira gukora musaving orarehe ajya hihera umuri mugamba kinyondi hire deni mu replacing ninga tumugambire kindi cyo gukora Orukure by'amagaro mu Rushema municipality ashabirwe kumanya byone bitari mu marwaro ga municipality rero bakareba ko byakubasa kwikamo okombeke cyombeko cya Mjina Health Center ya Kashatu enju y'abashaho hari kitojo Health Center ya Kashatu hamwe no kuzitara Kashozi Health Center ya Kashatu byona bimazireho miliyoni 198 so the total project contract sum ya project says ishatu ezakozwe atna contractors limited it was 179.8 millions mwene lizo tuija kandi ngova ninga kwicereza irware sebinchaji abashaho bitu furaramu bakatuhereza mu ahantu ho tumanyire ku budget ya Shema municipality rugera ha billion mukage kaza billion 18 ahabwo mwaka gw'ibyemba rero rw'2026 mukage 2027 amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire webare Mayiko atwakire ahirwaro eryambara regional referral nabo bashobanzirirwe na nabarwire abati nabo kubarebera Joseph Tumwebaze orukurugo mu district ya Sembabure no mwa habarwira bashobangirirwe ahirware ryambara regional referral hospital ati ne wo kumurebera kano buheza tabuyine
arukuza kureta mu irwaro rya Mbara Regional Referral Hospital akavuga nabinazi abamutire bakamutaza kavuga abazibu bantera bantire polisi yiza yabizamo n'abasinga barabashara mu ngo bandagura bantwara umurungi Mgongi yajya gutaye kumbasa biza bankiriza ikiro bantuma umuduka banditaho mu irwaro rubantoroka abarwe bemberi rwa reri nabagirangwa abantu nk'abantu bacererwa kucera ahabo kubura abajanjabi kibaretera bamara obwire bwinjo mu irwaro abwire binji abatine bajanjabi abatine babo yani kwari kwikaha tushobandirwa konka turondra uhereza kuturabahe tubahereza tugajajaba bumwe bamara kucira turonda babo ubumwe babo batuburira tushobangirirwa nabaha tinaho kubateka batoburemeze bwinjo mu tyatine bajaje abatine babo nabona ahita kurebererwa ko mu bwire bene yatine babo no kucira ntitwasa kumutwarira bwire buringwa umugambirizo w'irwarera Harrison Kagure nagirangwa abantu baretwa polisi kandi abandi baretwa abanyabuzare baceza kushoberwa babanagaho abantu bakira kuretwa mu polisi n'ingashi abandi baretwa mu kababo then babanagamu namnonga baba bahindukire baden ahaka konka kirwaro of course nichumanya umugasho gwirwaro no kuragurira umuntu no matter how he or she came from konka twaiza kuragurira tubandi twenda abantu abo bagaruke ahaka abo kubankirwaro twine bakozi turukushashura bakeye tekazi abaturukushashura barebe abarwire nkabo abarwire tindikumo ko bari kuja mu polisi kweri kubashanga kwa muhanda ya leta abandi ni baletwa babo ko bari kuremerwa basigaho nabandi ko bari kubashanga muhanda babona bwine babatorotora bija babonaga basigaho so tukamanyo kutura baronda abantu babo bakija bakabareberera abantu batanu hata nibo batinekerebera kandi aba bari umutumwe bazi Joseph urukuru gasembabure Benjamin ari urukuru garuhoko ntungamo Nyesigansone urukuru gamwizo rwa Mpara abakunzi Janet urukuru gakanyariyero muri Kiruhura na Vincent Seruga urukuru gasingo Ministry of Health ekatekaho enkore ya iyafia ningashi computerized buri muntu wena uri kuzo mu irwaro nibamuteka computer ezo records kandi ziva accessed by the Ministry of Health ningashi government kandi numucumanyangu accuracy n'ekintu kikuru umushaho yanaragurira umujanjabi so ekiri kumanyisa ngo twatine caretaker noja kushanga ba enteringa records zitari accurate ezo muntu ogo wabire aize kutunga mu irwaro then cyabaho umuntu ogwe akafa ate ezo cases za unclaimed bodies ezimuri kubana umuhura Kagure naenda polisi okufayo kukuratira zabiri kureto mu irwaro no kurondereza abantu babo ani muri mwoga gwanyu n'umurabe n'umubareta n'umwoga gwanyu bwo kugumana mu following up ubwo umuntu kutwamutira mu irwaro because aho neba yaba police case umuntu wamuyiho mu mob justice abantu bamutera kumuhita rero kamutandika mu irwaro ta following ra ataho ni ntaba hazamo okucumbagera so nimwe yes ntukora hamwe kandi twenda twatanise government katu yambere turonda abantu abaho turi kubateka babonayo care babonayo buyambi abo bareba ngo baba singo mu irwariro bari kushuma bari kwinamuka gasha kwa Edison Kinene webare Edison Kinene twagumiza n'amakuru erizuba twakuretera akaba karyo mu kwereza abana amasomo okugakozesa hataruho ubu kubarebuza canjurwe ngo abana bato haba hatazire cyakorwa umukurebuza na no kubegeso kubine okuratara umukozesa nunji y'amasomo gabasa kwija kubarugiraho akabi
erizoba twakuretera kabi akaryo mu kuhereza umwana wawe simu okugikoresa hatariho kurebuza kona kandi n'emiringo eyo wakubasa kumukumamo kureba ngo utiyabasa kutunga mbuzo bwona nkoko emyaka ero kugumana etambura n'ebintu nabyo nukoko biro kugumana bihinduka kandi n'abantu ababura myaka bari kugumana babyejumbiramo ko bitunga omurgebyo harimo tekinolojiya eyarisize karungu omukutunguka buri mwaka kandi n'abantu beyongera kujejumbiramo konka tekinolojiya eji okwera kugumizamo kweyongera omukutunguka shangirwa ngutera kushorora muryabo abine kugikozesa n'abatine kugikoresa abana n'abakuru bona nukokwe nyonyi no mwana wange ninyikiriziwa kumuhereza simu yes ningimuhereza nkombwire bwawe bagiyaho bamaze kunaba nyine ibintu binamuteye byo kwegera kusoma for example ibintu nk'ibya alho teacher Lily nabana yegese byo mukile bya ABC ngobo buzina bwa ABC I make sure el programmed ebintu ebindi ebyabakuru teburumu birimo like amujungu baketa PG so eli program with only kids abana bonka ebyabantu bakuru tebirumu ebyarugiro mu kubara kw'abantu kwabona omwaka gw'2024 nibyoreka ngo abanya-Uganda okutangira ha myaka 10 okweyongera higuru abarya habucwekana na bushatu bina amasomo omuryabo bucweka 37 buri omwe ine somo kandi obundi obucweka mukaga bine somo 2 no kweyongerayo hasima halo ebintu bingi muno and parental guidance nkoba kuketa kaloha kaba kuteka musimu mu my child something like that kakubobota katekere musimu yo kuhereza omwana rundi osobora kwebwa iwo ko muntu nkwe byoriyo norora nibisobora kuba traumatizing muno rundi kubatera nk'ekye kango haloho ebigambe bikugambibwa no sango omuntu imukira ala TikTok rundi ala social media any platform omuntu mukuru atekereho story ya 18 and above betiwe simogire kiro mwana haroho na videos bakukwata ukasanga ziri nka social media nkaheta sengijire kugamba ngo mwana bintu tasemerire kubirora ekiro kutangaza no kushanga ngo muryaba harimo n'abana bina amasomo kandi obwo barakugahebwa abazire babo bamwe mbo tugambireho nabo nibagira ngo nibahereza abana amasomo ahabwe enshonga zitari zimwe na zimwe ningimuhereza we bagyo ngaho twamara kunywa evening tea ningimuhereza na maana yankisaha 2 sometimes isate kingi muno saha 3 after that takonga jikwata onyencha kana bali mbintu bya bindi in the process yo kusera sente omwana muka osigo mukwasire kirinko kusibika embuzi esimu enu nekora nko muguha omwana tumuteka hasibiko tumusibika nisobora kwimuka in the morning nkagenda ha radio nkakora the morning program kumale saa 4 nkagaruka nkasanga omwana na mbere musigire kastamba mukwasize esimu okwerinda omwana kugenda mu rugudo barwa bamutomera okwerinda omwana asobora kugwa mu chai rundi kusha na sigiri omukwase esimu ogenda kusera sente omukwase esimu ogenda kutemera rundi kulima konka bumusapolite omuzire nagira ngo enshonga eyo kuhereza omwana esimu egwerire kimwe nyawe ndi omumbazira bakukiriza ngo omwana kasita abatakakira emyaka yo kwegura esimu nabatakugenda kasita yasi emyaka yo kwegura esimu kimanyisa namanya esimu omugaso gwayo namanya n'ekyo kugikozesa yatakakiza emyaka yo kwetaaga esimu takugenda so nyawe nintekereza ngu limiting a phone esimu eyiwawe omuzire yiwaye gurire to a child is the better way to go hariho bwire ngo hata muherezeho hate yarebe dakika 5 ningi 10 because esimu ne yanje niyo yagiguzire nyinko manyo mugasho gwayo so omwana nyo nitekereza ngo omwana hasimu kwaba kutaru kutera kugira ngo yino wakwenda kutera tasime kuba nakwata esimu oguhona taru koma aha cyo kuzibira abana kwata amasimu bito na TV nayo nagumazwire risho okureba ngo omwana tiyaza ha TV wenka nyobona abantu nza kugomuka uzahamurumo ninga kuzaha cyaca abana batashabire nintekaho channels ziziteka ngo abana zikubesitaze zeroho channels maybe za gospel channels maybe za bana ejo kumangwe bi channel
nebasa kutatekaho content yokusisha omwana kandi secondary tukateka TV at a certain place ngo nobwo wakuhanika remote wasigo osigireho cyane emwe umwana atakabasa kugihindura. I have my sisters abikura nabo ne bakuru, they can access a remote everywhere, but I blocked some channels. Ogwo nagira ngo eki nakikora kwehara ebizibu eby'abaana bakubasa kutunga obwo barikugezaho okukora ebyo bakubasa kuba nibareeba aha masimu n'aha za TV. My friend akaferwa omwana weye omizana zabe akagenda yatemba ha kizimbe bariyo nibombeka kanye n'ibiri ngwabo kwa kana areba there is a certain film abantu nibahinda ha bizimbe nibetera hansi so nawe yayenda kukopa ikiyari yivo mu film cyari confirm akahinda ha kizimbe yaguruka yagwa hansi in the spirit yani nyenda nkore cyabare cyo bakwenda gukora umwana ya so you can, it is a live example cyo cyo it is live kikabaho umwana we natekereza ngo ariyo nazane byakoreba ha film bamufero so you can imagine wabo tam controlling bari waba mwana osanga nyanongure mundu abo kubane bazireba uri anateroli yisasiso naona yenda ku practicing so nyone intekereza ngo ebemwe content imwe twaba regulating abana nebice bakoreba no bwirova ku mara TV ari ibintu bikubashisha. Westera Kamwesije nagira ngo kwereza omwana esimu naguma muri hihi okwenda ngo atakahendera agiro mbintu ebyatine kuba nareba nko mwana. Parental guidance ne guidinga omwana atagenda mintu by'abantu bakuru kandi kinateireho hekyo abokuba nomanya omwana najagenda nanyiga na scrollinga na sera mu bintu bindi so nikyo kurora nkateka mu ebyo bwenka nko omwana so tata siskara atagenda mbinte biramusisa ebitalibye aruho ebirunje byakwabiri hamitimbagano maybe haruho lessons zo kusomesa sangane basomesa mwana no basa kumuhereza simwa yegereho sango bundi katuni zinizo basa kuba nabasemererwa konkatu erage extreme ebicho kanka chenana ha 10 nitekereza ngo abane mitimbaga next yakubire nungi no bwe kuba telefone bari kureba yakwebetari birunje habwa magaragara. Jennifer Kahuzo urukorwa mu kitongore cya Joy for Children ekiro kukora hanshonga z'abana nagira ngo enshonga yabetari yamani omwana tayine kuba nahebwe simu baitu abazaire nyowe nkanye tusemerire kwereza abana bano masimu rundi no turaba tugabahera gende kuba under strict monitoring omwana ono nabaza no bike byakora simu obundi bazitwibaho kitakumanya baitu tuina kuguma tumanya rundi naito abazairi twenka tuina kuguma tuteka mu passwords ezabana batasobora kukoraki kwa accessing. Ogwo nagira ngo ahobwo abazire bine kugumana bahereza abana babo emirimo yo kukora kugira ngo bwire bwo kusisira amasimu na za TV bukabura. At holiday agenda kuheka abana nibagenda kuba balimuka so at times abazaira ito abana bano tuina kubaha tasks zo kukoraki zo kukora abo kuba mwana nkakubota muhamulemo go kukora nagenda kuba tempted kuroraki kurora TV at any time so bitu abana bantu kakuba tubengejinga mu milimetali na M&M tujja kubaha emirimo yo kukora then tubatereho n'obwire bukoraki bukora television. Ogwo nagira ngo amasimu nagaba hirwe abazire bine kumanyisa abana akabako kukozesa amasimu aga bari kuganira nabo beherire gasha kwa Jonan Tsingwire. Webare Jonan Tsingwire umurebi wito murunzi tukusima aho turebera hona kandi webare na nokutorana kureba TV West Studio makuru agacenshire konka twaza kumura ho kace tugarukana makuru agande kurataho naga kushikibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho aba NRM nubashabwo kugira obumwe omukaruru ko kugarukamo okutora na chairman wa district ya Kikube. Nobwecho tuzze kubasaba ekigambo ekisinga obukulu unity obumu. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal.
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, Ogito Wagito, Kokama Tomochidara, Kamataka Jiremu, MC Takiziri. DJ atumna na wearing ebyoma tugumisize shankibiri bantu mareka turugomuzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara keke tukaza kunyumbo na wampesi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abahija n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo y'obujunanizibwa umwaka wo guterize ukwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ebyo kwemeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria eco rabyombecyese cyangale nkabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabare road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke Echiro chisisire Rose from Nempaka Shashakaronji. Para Rose Spring, Rose Farm. Ejini Biti, Dokuro Sas Mukashish, Nikukuma Sajingo Muchirochuna. Werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orkwena Rose Farm ensi y'ebiroto birungi. Kuruka yuko mukahumuro twagumizamo na namakuru agacenshwire ageshwe keci obwe akachikwa kishenjero akebyo kwirindana nakebiragiro bari kugendo misho na no kushijumiteeka area protection of sovereignty bill 2026 abekigombe echa interreligious council basha bakuru bingo mukachiko ngo ahabwo kubakora hinguzubwe neryeja okurubatero bugabe bw'abanyayuganda. Erizoba kachiko kishenjera kebyo kwerinda hamwe na kebyo beragiro babugana habakungu kurgom banke nkuru bebembirwe Dr. Michael Ating Ego kandi bashobora abanyishenjero ngo iteka rya Protection of Sovereignty Bill 2026
ryaheza kuhinguzibwa nkokori kibasa kucendeza amani g'ensente za Uganda wagerageranisa n'amahanga gandi kandi kiretere ebyentasiya y'ihanga byatambura kubi. And cross-border payments is about the balance of payments, because the balance of payments is a comprehensive record of all economic transactions between a country's residents and the rest of the world over a given period of time. It tracks the inflows and outflows of money from trade in goods, services, and financial assets. And the effect on Uganda in as far as global payment systems are concerned. And I think that passing this law would be the greatest gift to the enemies of this country. You mean in its current form? That the bill passing, our enemies would not need to do anything. Actually, our enemies need to fund this bill. They need to put effort in making us pass it in the way that it is. When you look at the concerns, the general concerns in the bill, what can government do to achieve its intention? Because they seem like they want to tighten further financial inflows. What can they do? Is there any money that comes? I know you answered this, ED. Ogunayo ngeragera ngo bwahata amateka garaho nagahereza banki nkuru kuba niyo yashuje amasente ziri kutaho mu ihanga hamwe n'eziri kushoboka. The presentation was not about surgery, as you insinuated. The doctor is saying we should reject the bill in its totality. He was not talking about surgery. Yes, so let's not dilute the presentation of the witness. It was abashikwana batomu nkora waranka financial intelligence nejango iriteka turunji then no yebuza itekera kwenda nguturrabyemo nebena nguturrabizemo. Kandi abanyadini bari kwegitara hansi y'ekigombe ca Interreligious Council babebembirwe Apostle Serwada bagera ngo itekeri rya Protection of Sovereignty Bill 2026 ryahinguzibwa nkokori ribasa korara ryabiyaho bugabe bwabo bwo kushaba. The sovereignty we are talking about is guaranteed by the Constitution, Article 2 and 3. There is no provision for Parliament to jump in and begin to play games with those three. Why? Sovereignty. The international law also guarantees the sovereignty of the people. Should anybody abrogate or come against the Constitution, there will be people who will make noise to protect that sovereignty if the people come against it. Aba bayongera bagera ngo zumwa projects ze kanisa zibasa kuremwa kugenda misho ahabo kugira ngo abari kubaho biyambi babasa kutina. The Interreligious Council of Uganda opines that this is one of the most consequential provisions. It may affect churches, NGOs, schools, humanitarian bodies, private businesses, development programs, and diaspora-supported initiatives. Akachika akakachirion kagendo misho no kubugana abantu batari bamwe na bamwe okugezaho kuri tekeri amakoraga gasha kwa Jimmy Muhumza. Webare Jimmy Muhumuza twakumuzamo na namakuru Council eyambara City North elizoba bahinguza embarira ya biliyoni na amwe na miliyoni rukaga ahabu mwaka gw'ebyesente gw'2026 2027. Council eyambara City Division eyamuhero yaebembirwamo Speaker Silver Mugisha ejiyahinguza embaririra ya sente ya biliyoni 4 miliyoni rukaga bibiri emtano shanje nebe rukaga 10 ejine gukora umwaka gw'ebyempiha 2026 2027. John Bosco Majembe chairperson wakachiko k'ebyesente nagirango Mbara City North Division omwaka gw'ebyesente 2025 2026 bawaze gukora entasiya ya shillings biliyoni 3 miliyoni rukaga emitwaro 5 na gumwe runana bisha 85
bita umwaka gutaka hwire babasize kongeraho obucweka kabiri na munana ezinizo biliyoni emwe miliyoni 17 imitwaro abiri kashanje orushanje ana na mwenda. Budget yitu yayongeraho by a billion. Financial yahwire tukaba turi mu 3.6 hati mwareba turi mu 4.6 ejo ni increment y'amani ya billion. Chumanyisa ngo division turi tukora umubyentasi. Gomisiza cyabwisho meya wa Mbara City North Division yayoruka ngo myaka 5 ibakweza abebemeza bazokora ibintu bitarimo na bimwe omunokombeka office z'abakozi nebinde. Ubwo yagaruka yaruko kwatwaho abo bushuma bw'amataka obukiriyone bw'ino misho kicho kureberaho ekibitaka omuro cyaro Buganda ayi government yahingwize na sente nyamwinji ngo bombekeho ishomero rya Kachika Seed School. Site nosu n'umwanya murungi okucira okutwagusangire ejo niyo dream yitu kandi na neteka yitu abimyaka irukwiza. N'ubuturabe turiyo tukorebe byona kirimo biteganisa. Namwe twine mukensongana ningamba cyifisha amashomero twine nsonga ya charwa Buganda ahitu initaka eturiyo tunda kombe ko Seed School konka twamare myaka 3 turwana n'abashumwe bakwenda kwari itakerwe kunkeche shemize munonga obwirobu ejensonga president ajikwasiremu yashitaking up kandi yayohereza na team yo kurwo mu president's office yarimo baroya team ya man munonga iza ground when hatitwe kalebe mbezi tuzagumantureza president information konka tukuza kwishiza umuntu wena akatwarita kali ya government ija mu January kukayinyizire nindewa cooperation between technical and political is okay. Technical team bakora umurimo gwabo, political side bakora gwabo. While there is a need for teamwork working together kukora ikintu bakikora. So think arebera inshonga yona mu division and twahumuza mwari then division neza kutamba. Ahizoba niryo rumwe kanso yasima bakansara bona umuringo kubahereza eberabo abo kuba aba nabo kuhendera umwaka gwabo ebero 12 by'ukwezi kwa 5 umwaka 2026 omugande twaza omurika mwenje embariro y'umwaka 2026 2027 abebembezi bashabwa okutamana omutungure town ya Kamwenje Katown Council bwaimu kinguza milioni 5 on budget egi arengo ra Town Council. For this town, let's be organized. We can be organized even before we have that document. Because we have technocrats, the technocrats around should ensure that a developer within town is developing according to the guidelines. Ababari mu kanso bahinguza embareji barahera amana go kugongera ombyentambura n'ibyo bushobozi. Ana kamwe Town Council twahinguza budget y'umwaka ugombarire 2026 kufisa 2027 kandi twahinguza budget iri ku expect ya kwe budget ya miliyoni 5 mushanje kandi budget ejo twahinguza esente nyingi ziriya abukwate no kuri nguto kugira ngo habo production yitu twaje increasing abo kuba koko kozire mihanda ibyo bushobozi bitambaraje iyo nitushaba ngusunge municipality nabo kuba tubino uburemezi buhango omusente ncyenka Town Council kandi cyo kutuma kitabasa kushikiriza guhereza bono butakumentu wetenga na munonga omunyenda kusima government yitu ya Uganda abo kugira ngo kayizire yabasa kutwikiriza ngo nite twetabe omusabo goborwa omusente za World Bank na munonga bwa which made omuchi made omuite submitting kandi biturikwenda bikorwe habwa Kamwenje Town Council tutiremu akatare kita katwire nakatitezo omuntu kugira ngo kamarizwe enshonga yokindra Town Council age kuba municipality nacho cyagambwaho nkakikuru tujyo mu ndirimbo ya municipality haka kisanja cha banu baje n'abasyaka bari kwisha nabo baza kweshongora municipality nangwe mbona rego niwe pawo aba bakuturaganisa katama kakuratiriza speed kije amakuraga gashakwa Fred Turiyakira Kabango na Anthony Atwine.
mwebare abanyamakuru bitu twagumiza mana makuru ab'ekigombe ekiryo mbwebembezi echa NRM bashabwa okugira obumwe omukaruru akokugaruka mu kutora na chairman wa district ya Kikube okushabuku kwakorwa orukura ebyokushera obahazizo bw'ekigombe Dr. Rosemary Seninde bwanyuma y'abebembezi ba NRM mu district eji okwange ekitiso ekyo kweronda mu muntu batagire mu karuru. Timu y'abebembezi ba NRM abarimu Dr. Rosemary Seninde ow'ebyokushera obuhagizi bw'ekigombe Dr. Tango Odoyi chairman w'akakiiko k'ebyobururu omu Kigombe Minister Mary Mugasa n'abandi babwanabwanaho abebembezi b'ekigombe omu district ya Kikube okwetegereza aha by'okutorana orakwate ebendera omu karuru akokugarukamu okutorana chairman wa district ya Kikube. Ekindi kijaho bwanyuma ya Peter Banura obiratorinwe okuba chairman okuruga 2026 okwisya 2031 okwitwa emotoka ya taxi ebirobina ebyekwezo ko kwakana omwaka ogu. Olemo okwerabira nti akalulu ka LC5 twakawangula naye ku mulundi guno by election bwe tutaweerwe it may be a different thing kayinza okufuukamu ekirala bwe munaatukoleramu ekyejo n'olwekyo tuzze kubasaba ekigambo ekisinga obukulu unity obumu. Dr. Seninde yashabangu hatabaho ebyokurwanagana omu Kigombe. Bwe tunaabanga tulonze flaga bearer mu ngeri yonna gye tunaaba tumulonzeemu ng'abantu b'Ekikuube tugenda kubasaba mukole okulwana kwonna okwa buli kala okufuba okulaba nga bwe tugenda mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 10 tetweyuzaamu. Ito kusaba kwait ngobana abantu bona nabanya NRM abakikube district muikirize tugende mu field tutera karuru ko businge tugombe flag bearer white. Abekulembezi babakomere abekulembezi baliremu abantu abamu olukwe eitaka lyabo bali batunzireho esente zaabo ez'emyoga tebazibahayira abamu n'abatyo titukwenda omwekulembezi akujja kutagetinga kunyagurura bakikubu. Bamwe omubebembezi ba NRM omu district bashabangu habeho okubasa kutereza enshonga ya register y'Ekigombe. Osanga aba committee bali na mu registers n'abantu ntihakoma abantu hakikumi hakialo ntihakoma abantu nka 8 rundi 15 tuleke abantu bali hansi bali bantu bagezi muno ihanga halihikire abantu bakumanya kyekora tukusaba tukome n'obusinge obugabe mu bugalulira abantu. Leka bakandidats baitu koko abahanuza abandi babairiho bagambire tubaho obwire basobola okujja batwe manifestos zaabo. Bwanyuma y'abebembezi okwanga ekiteiso ekyokwerondamu omuntu batagire omukaruru Dr. Tango Odoyi yarangirira kunubaza kuhandika abarukwenda kwesimbaho okutandikana na nyenkyakare ebiro 29 okwezi okwakana okwisya ebiro 6 okwezi kwa katano. We are going to call for expression of interest for position of LC5 Kikube tomorrow. Ntinyenkya bakweta abo abakwenda kwesimbaho habwentebe ya katano and we shall give them time kandi bakwija kuheiba obwire which will end by next week. Akakwija kuba nikakangira wiki ekwija because they have to pay fees. Nti habwokuba bayina kusasura obusuru. They have to make sure that their papers are correct. Nti kandi nebipapura byabo tibiri byakimutwara nikoka bina kuba na bitereke. Going to UNEP to certify, they must go to UNEP. Okiraba nikiyetakisa kugenda omukatebe akajonanizibwa n'okugumya ebipapura byawe byokusoma naho bagiye. Odoyi najerangu bwanyuma yo kuhandika abarukwenda ebendera nebaza okubuganabwanaho na chairman w'Ekigombe General Yoweri Kaguta Museveni. Elections are not free and excellent. They are always free and fair. Akaruru akokugarukamu okutora na chairman wa district ya Kikube nekija kuterwa 210 okwezi kwa mukaga omwaka ogu. Amakuru aga gasha kwa Ambrose Nuwagaba Katoto.
webare Ambrose Nwagaba katoto murebwito murunji ntongera kusima aho rukuturebera hona kandi webare na nokutorana kureba amakuru gitu agacencuire katugaruke tumureho tujagaruka tukusiya amakuru agande. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomera mu ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakachiro mutahuni ya kaberebe okumanye birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri Ukaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Wota kudise MTN Momo no gumirwa okusharamu. Yetandara okuca mu kugumire kozesa Momo app ningashi nyiga *165*3# kushashura nabwanyima oshemerera kushashurira busha aha bishare bya hansi ya shirinje 15 ago ni gomanyi ga Momo. Mubuze buryo omwe cyari kunywa atandikanywa ha biriyani mukama wanje torkwitenga kubuza abantu bona baremiyar papa flavored vodka niye kwasireyo papa vodka niye kwasireyo iwe gendo girondero zaho hurire tori kuza kunywa kindi muntu we owagikoziro mugusha gurimo enuzirete ine munahango batekuteza muto Papa flavored vodka, simple sweet. Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abaheriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemero kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemero kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka ebiro mfield buri mwezi na hawo mugisha go kushoma gan mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala Mbarara kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nashanju ni 3 nashanju ni 5 ashatu na 4 cooking all that makes food sweet tastes so good like mama's kiss sweet tamasana yeah stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy happy life stir gold refined fortified blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. It's not a word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this morning. It's on. Waba tukuzise Momo noshanga wajira mbyo kutongana Eh? Kwa ile kumitana ate.
bana mama nkwere 15 mbe ompaire 15 abantu abakulu mwatandisa obuyayi mwena iwe maduka waiboti sente dange nizade kulera ngo binankolera sente yitandira okutunga nawe kozesa momo app ninga shinyiga *165*3# kushashura nabwanyima oshemerera kushashurira busha aha bishare bya hansi ya shiringi 15 agoni gomanyi ga momo bitala abana ba maviri abo And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. It's not a word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo n'amakuru agacencuire ageciwe kacitu cyaha muheru nkagumwe aha miringo eyo kutungura entase y'amaka na no kubingo boro abakuru abeby'ubuhinzi na no burisa n'amagano mu district ya Chenjojo bagabira abahinzi ebihumi by'enjoki 150 okubayamba okongera hantase y'amaka gabo. Shem Sechanzi mukuru w'ebyo burisa obuhinji n'amagana mu district ya Chenjojo yabanza kugambira abarisa benjo cyaba ngo ebihumi government etire mu sente na habwecho babirindeje emizinga giri mwatunga kiro kino mugirolere kurungi tiniko abantu abandi butwawe emizinga yenjo cyogenda kwesanga emizinga yenjo kinagirisizamu ente abandi bagirisizamu empunu abandi bazizamu enkoko kandi kintu kitali kirungi emizinga ejo negura sente nyingi za government so twenda basaba kumuntu agutwira umuzinga agenda akole ki agurorerere Sechanzi nagira ngo naenda ngo kuri senjoki kuba umwoga kandi ba member batanje kutunga sente za parish development model tukulenga okula no bulyo ndo parish development model ina sente nyingi turole naonge twakora ki ndawusa iteka mwa kwa sente kaliyo aka PDM sana kutija kanyigamu na munumuni bahebwa tutere njiri emizenga yenjo kinatu tukite ku PDM akwa PDM aliyo sente nyingi binu byo tuguze bya kuroza buroza abantu kurocho kuboleka burungi bwekindi bayo sente zina PDM tukujja ku encouraging abantu basobole gukora enterprise ya yenjo kibayite ku PDM nkizire kurora face nizo zimu butubantu gabe mjunjure yenjoki kandi ntwetaga kanyisa abalimite nuko ninsaba abalimi abatungire mu phases hoyi nabatunga mu phases zino next phase tuleta abalimi abasiyako on board tenukwe nuko tukanyisa abalimi mu district abagobora mu program za government hatari guma group nizo zimwe ziguma zitwara bulikiro tenukwe abarisa benjoki abarukurengo mu 50 nubo bahewe buhumi kandi basima government amenyowe ntongere bijonjo bitano yo kutega injoki owangi injoki tunyina bingi turukwihamu habukuba hamu entasha nunge muno eye tarukuchwa ye tarukutalbaneza ngarukulisente nembuzi
Night Sophia omwahaba kugu ombyo kuri senjoki yaho babuzi aha kuzirisa. So you need a water source near the apiary. So they don't. Enjoki zinu tizenda kuzitalivaniza. They are peaceful insects, but when you create any environment that is not peaceful to them, they react. They can react and create a chaos in the whole community. They tunga any irritation. Kakuba omuntu ija akazirritating. Okurujirira haba kugu omuntu natandika kuhakura hagati y'amezi 6 n'omwaka. Gasha kwa Daniel. Kare katuzo mu makuru agebye mizano empaka zo mpira gw'ebigere z'abashomire St John's SS Nyabwina zitongozibweho umubutongore afuti mushanju zetabiro mu mpaka ezigwireho season yabo yo kubanza. Empaka ezi zanirwa Church Sports Arena umurika kubambara. Emizane igwireho season yo kubanza yempaka za St John's SS Nyabwina League. Timu y'abashweki ezitandikire n'amani ero kusinga emizane 3 ero kufitera abashatu za FC na gori 3-0 yasingihwa FC na gori 1-0 yagaruka yatera Kasosano FC na gori 2-0. Emizane ndije zanirwe enturi esingiro bwate gori 1-0 ihwa batere enshera gori 2-1 kandi enshera na yetiro bwate gori 5-1. Abeja bashomira hishomereri borekera amashemerwa minji okutaha za Nyabwina League ezabara kugira ngo nizija kubagita okukora ebintu byentunguka otireho no kwera ishomero ryabo eri bashomiremo. Ibintu tekateka kufuna ko hotsi 15 but twabasa kufunaho umushanju that is 50%, close to 50% ya first outing neraganisa munonga. Being kuba outing yo kubanza, this is a very good start. Turn up yabanonchi munonga nashemererwa timu yanje abasa kugezaho munonga kusikoringa ningashi kushambo mpira mulungi kuretera ubumwe bwa Nyabwina abana bashimiye Nyabwina bakwatagane bafune ibintu baba bantu bamwe then kugera ubumwe nite tukore ibintu bihango mu stage. League nkeji nezetu yambaho kusanga twabwabuganaho abeje batahibita bashumira ryeri somero abosanga umwe abeja amwe wabirota kabarebere ningo takabarebaga kunka bashumira ryeri somero oizo gofuna opportunity yo kugira ngo obugana abantu oganira nabo. Ram ahabwa TV West agacenchwire. Kare umakuru aganda gebye mizano time ya Super Wazei Chaka okurwa mu district ya Chegegwa nobo basinjire ekikopo cy'empaka za Kabarega Elite Corporate League ezo mu rundu rwa 5 ezibira hacayi cha duhaga umurhoyuma. Super Wazei etuire ekikopo bwayima yo kusinge ya City Galacticos ya Football Tro na gore mwa harubusha mu final eyempaka ezibire zetabirwe mu time ziri kwingana 37. Wigas twinaho abantu bengi kurugo mbijweke bikokora. It's a total derby. Ladies and gentlemen, ya tena mnaino mnokutoza humana mojo City Galacticos ayagui hayo yagambo wao chaka Only Castle Hotel, Kinyara, Sugar Limited, Kitara FC, S Events, Union of Tara Diocese, Arrows Bar. Thank you so much. Congratulations. Congratulations.
To us, as the organizers, we say it has been a success because unlike the previous tournaments, this time the trophy has been awarded. We had challenges where we did decide to give out the tournament, but this time our arrangement, the setup was basically we wanted to socialize, meet and greet. As in the competition, we think about the trophies, but it's never really about the trophies. It's about networking, getting together and making friends. So even when we come to home, we pray that still recognize that. Kare amakuru agacencuire aho nto agahendera wabanaga kusya honda Elias Ritugusa hamwe na mtahi wanje Sunday Brian orumo rwo bonero itwentu kwendezo kurara kurungi. Eshaha zabisha tuzechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese bipya ku katale. Leka ekirooto ky'omwana waawe okukola omubyenyonyi kikiirire na Uganda Aviation Academy twamiibwe ayata na UCAA. Okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Program Okumbereba embogo necho kunywa kirungi munonga no kinyobaje abokuba hati abana mashomero ebuguna. Yes, okashanga ngo mwana wanje ubunga bukamurema tukubasa kumurema mwareze embogo yogumu mukomera abana embogo mukombakomere akanyi asomesa kora koza ngo iki n'icyo bajuti nembogo ne yakiti unenda neterezwa mwana ndikese byo kuri byenda kumuteganiza yibikire embogo ngoko kusavinga kasente. Yes, abakuzombi arota yembogo umutawuni tayembogo iwe gitiyo kandi embogo negure sente kanogura haraji kagura mwaro kagapanga omuju teka mwembogo yabajeni umujeni karagumana ije tu mbuza tu no bushera amizi na nembogo twiki nhora arebe nabyo timpe embogo. Yes, hati ntwenda kwebaza amaramizo okumbirebe kozuro murumu abukamaramizo kwa kagatine washrooms kagatine toilets nebya washrooms nebya abajungu kagatine byigo amaramizo mukamutini oshanga iramizo ryona ryaho rubonire konka oronda omuntu aronda kuchama haba now tukaza twachigamba tajango you must no mutekwa korachi kombeka ebisheshero abukato kwasa kwa ine service nkina
kuko abantu batiniho kushesha batiniho kucyamera twenda kubatera umugaro mwebare koka mwino kongeraho yes mwino kongeraho enseriyo ne kurakurana kandi nka level y'umuro if it is a diocese yes ata umushomero kuba washroom zanyu hariho na room yo kujwara eriho naho kwanika nambwe nurharondebere buzima bina no kwanika twenda kubebaza the very reverend Canon Bob, thank you. Mwombe kebisheshero ebisheshero nechintu chikuru nchokureba wanotera plan no baza bakugira ngo no you must construct a toilet first akicho toko basa kuchevera boro muntu when that's why even the president moves with his washroom when na nemoto kejo the president ajina bari agamba to president agamba ibintu byangu ore yargo yatemba utambuze cyakubona zakora anyetegereza nabwecho mo ejo nemyanya buri ate hokushesha toilets ebyo byona mbakoze koka remember if it is a diocese hari abantu bijo mbase abantu nubenda kunabera unumugiraho some one room yes umuntu akubasa kunabera with soap kandi akajwara abakazi bagira ibajwara one room tkwetaga nyingi one room so umuntu atabastako kushanga umuntu ari najwara nyuma y'imotoka no bano reba abantu barya church mazima mbajwara umuntu agenye mu mukazi ko bwaryo ajwara abandi mba parking abandi bamuringuruza ejemyanya mu gitego it is not costly I mean ni sentence ko kigambo cyo kweta okuba organized akembera ziyangariye tunuruma omuntu yarga kabuyanda kacucuka mwijura omuntu yarga nyakitundo omuntu yarga cyabujimbi omuntu yarga rwampara okwena tari okorance wamweta bujini bamureta pick up yijo mnanka now hatina yaronda kujwara taro akwetera umucuci taro okombe kizimbe cha billion and billions kukanori mwarumamwe wahura so ba engineer bitu nimwe mutu yambari yecu ngo muntu wena aina kukorwa mbaga ashemera kugira omwanya at least one room abantu akwasa kujwara kwenku bireba iwe no bireba okumbireba yaba ni kukibo oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje waba utari kosa momo nushanga ibyo kutangaza ibyo tutekire yetantara okuteganisibwa kozesa momo app ningashinyiga *165*3# kushashura nabwanyuma oshemerera kushashurira busha aha bishara bya hansi ya shirinje 15 ago ni gomanyiga momo olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love.
Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omuwazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label.